Iricha-singbu ahanmaktada ikoknona khurumjari ngasisu mayamgidamakta anouba job opportunity ama puduna laksari railway gi thabak anouba ama kaureko RPF Railway Protection Force ki SI Sub Inspector ki 2024 gi form thare hariba job vacancy asi graduation pass loraba male amadi female candidate singna loin apply to yagani ko magi vacancy asi Railway Protection Force ki na handak 2024 gi vacancy 4660 post kobusida SI gi post vacancy asi 452 vacancy ogani ko magi age limit eligibility criteria exam ge pattern syllabus na singba mayam the all details haijarage mayam na channel sibu nangno therapy body subscribe to sambiramu video sibu like to sambiramu mayam any government job ki matang da preparation tawno gi damakta aina youtube channel ma hangjare free exam coaching manipuri hariba anobu youtube channel ma hangjare channel sigi link su ai description da hapcharamge duga mayam na youtube ki live ki through the live class oina daily oina 9 pm da ki class to gani ko haji equipment sing sudriba ki class ya hogdam ni me equipment hek subaga live class haujara gani ko me amna support to view madi subscribe to biromu anouba government of india ministry of railways railway recruitment board ki centralized employment notice RPF 02 2024 anouba vacancy gi matang ni ko SI gi post vacancy ko riba si online apply to buki matama si 15 april dagi horoga 14 may fo yakani ko RPF SI gi age limit asi 20 dena 28 years po ogani OBC category gi oina 3 years ki relaxation pigani SC ST gi oina 5 years ki relaxation pigani ko selection process se computer based test ogani loiraga physical efficiency amadi physical standard test ogani silor matunga document verification amadi medical test na singba loina togani ko job location ji all india ogani official website si rpf.indianrailways.gov.in jideki apply togadabani ko notification chu magi official website ki loina fangani aduga magi application fee thibagi last date si 24 may ogani ko aduga form jida koin apply tawra matungda soigiba lankiba yaro khazu correction tawgi window time si 15 dena 24 may fogi matam piri ko hariba matam sida correction tawgadabni aduga mayam notification na singba details sing phasana pabira matungda form ji menbio menbajida isana kudongcharo debu orgadi anakpa computer center mayam hadi khara maming chatlaba mafam singda chalaga khara haisingba misingda apply to honmana khwadi phagani ko aduga sigi RPF SI gi oina selection process se makhal mangani ko ahamda computer based test loraga physical measurement test height chest measurement togani ko loraga lamjena chingba high jump long jump na chingba togani ko silor matunga document verification last ta medical test togani ko hariba aduga sida magi written gi examination jida mark carry togani atai gi processing asidi qualifying in nature ni ko magi written si 120 question hangani 120 marks ogani ko matam di 90 minutes tang pigani ko tuga magi selection process gi kamane prepare togani have to hajirake mayam matam asi 1 hour 30 minutes 90 minutes ki matam tang pigani question amam da 1 mark carry togani lan ma matam da negative marking lekini ko 1/3 ogani basic arithmetic ta 35 question hangani 35 marks carry togani sida advanced maths ki advanced portion ampo yaudi ko arithmetic khatani SSC gi CPO Delhi Police SI ga RPF SI ga kheneri si asidani ko SSC gi CPO dadi arithmetic plus advanced loin yawi ko aduga RPF ki SI dadi arithmetic khatni aduga RPF SI dadi English ki portion question ambo yaudi ko SSC dadi English ki question ju yawi ko general awareness tana kwadi gi mark ri to 50 question 50 mark ogani general intelligence amadi reasoning gi na 35 question hangani 35 marks ki to gani ko mayamna RPF ki preparation to bana tra SSC ki any government job ki preparation to taragadi TESTBOOK have apps download to view TESTBOOK se Play Store ma di App Store jo loina fangbani ko TESTBOOK ki early pass pro se ngasi na offer lore ko 15 April ngasi na offer lore early pass pro rupees 378 fangani mayam na leiba matam da apply ka panna macha ma yawni ko blue machuda adu da changa ka T2M ba ko chesina view mayam 12% ki maximum discount fangani ko aduga sida previous year question RPF ki previous year question SSC ki conduct togriba exam khudima ki previous year question na chingba mock test ki through the pass pro lorugadi previous year question sing loin fangdini ko sida chapter wise test section test na chingba loina thabak khudima ki sahi amada koriba thabak khudima india manung da koriba thabak sing loina central ki job orgadi loina fangani ko sigi kanaba singje mayam TESTBOOK yearly pass pro degi mayam lominasi link description da pijarmage aduga magi physical measurement test ki male gi oina
unreserved amadi OBC ki na height che 165 cm ogani ko chest na 80 cm ogadabani aduga expansion dana 5 cm gi expansion ngamba ogadabani ko 85 yogadabani schedule caste amadi schedule tribe ki na 160 cm ogani aduga chest measurement si 76.2 cm ogani expansion da 81.2 yobong ngamba candidate ogadabani ko aduga female gi oina height ki measurement si OBC amadi unreserved ki oina 157 cm ogani ko SC amadi ST gi oina 152 cm ogani aduga physical efficiency test lamjen gi se male gi oina minute taruk makai ha tare 6 minute 30 second gi manungda 1.6 km gi racing amgadabani 1600 meter run hai se 1 mile gi lamjen je 6 minute 30 second ngamgadabani female gi di sige lamjen se yaugde ko aduga long jump di lon yaugani long jump si male gi na 12 feet ogani female gi na 9 feet ogani high jump si 3 feet 9 inch ogani ko male gi female gi na 3 feet ogani sida hariba 1600 meter run sidi male gi tawdoi si chance amatang pigani ko sigi lamjen da fail already fail oidini dum aduga long jump high jump ji chance ani pigani ko chance ani chi manung da ngamgadabni aduga sida lamjen amadi high jump long jump na tawriba sing si mark ambu carry tawre ko qualifying in nature ngatani magi total mark merit list lep tuise computer based test oriba akona CBT gi mota negative marking leba objective type question da exam tha doise si dagi loina merit list lep ko doini ko aduga magi qualification si graduation lower candidate ogedabni ko graduation lower gi matam si May gi date 14 2024 gi mamang da educational qualification lairaba candidate singna apply togedabni ko aduga graduation hojik tawriba natragana exam final year do lairiba exam thagraba result laktriba candidate sing di apply toba yaroi ko sigi May gi date 14 jigi mamang da result phangadaba oiragadi apply toba yagani habne magi examination fee asi OBC amadi general category gi oina rupees 500 ogani ko asigi 500 rupees asi apply toro matungda exam je tharba candidate sing rupees 400 ti isa na form apply to the sinariba bank account da rupees 400 refund lakani ko refund lakto ji exam tharuba candidate khudimak lakani ko exam loyer matungda lakani sida examination selection toro matungda lakadaba khokadaba natte sida lakto si exam thabu tharagati loina refund je lakani ko isa gi bank account sinaraga payment se tobiyo isa gi account da sangaknaba asida SC ST ex servicemen females minorities EBC na singba category singi wenadi rupees 250 ogani ko examination fee asi rupees 250 mak refund lakani aduna refund singje apply thabak asi apply toro matungda exam tharuba candidate khuding mak lakani ko exam thadragadi refund je la roi aduga exam si khandaba taragaju sigi refund ji dum isa gi bank account loina lakani ko Mayam anouba YouTube channel ma hangzare first time in Manipur odini ko free kan YouTube ki through the free coaching classes Manipuri imalon dal mes ki arithmetic ki portion chingba loina mayam da thabak khudimak India manung da ko riba Manipur manung da ko riba maths ki portion bu yaw bo or kadi loina kanarani ko RPF ki SSC MTS CPO RPF SI constable chingba thabak khudimak ki loina detail explanation galoina na mayam live class to jagani anouba YouTube channel oriba free exam coaching Manipuri herba channel si mayam na subscribe amadi support to biyu ko anouba oina tawdini duna mayam na support kara to biramo complete mathematics ni tawdei ko competitive exam khudimakki mayam channel asi YouTube ta ju mayam na dum search tawda loin to omni ko easily searchable oirabani mayam ado mayam karam ba job opportunity anouba lake have to mayam comment section da habiramu explain to busida chitha na thaba details sing yauragasu mayam comment section da habiramu mayam gi doubt sing solve to na bo hona jarake anouba YouTube channel ju mayam subscribe to sunbiramo TESTBOOK yearly pass pro ki link su ai pin tawjaram ke comment section da su description da ju hapsaram ke mayam aduga anouba YouTube channel ki link su ai description da hapsaram ke asigi railway protection force ki apply to ki my official website ki link su ai description da hapsaram ke mayam ngasi gi na di matang sida video si tension jarak thank you